Twongeye kubasuhuza tunashimira mwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Bwiza TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru atandukanye. Afrika y'Inzu Ubumwe yatangaje ko hari amakuru yize wavuga ko mu bihugu bitanu byo mu burasirazuba ndetse n'amajyepfo ya Afrika birimo na Uganda hamaze gusesekaramo abarwanyi bo mu mutwe wa Islamic State usanzwe uzwi mu bihugu bya Iraq na Syria. Chimpa Report dukesha iyi nkuru ivuga ko aba barwanyi bari basanzwe bazwi mu bihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Somalia, Tanzania ndetse na Mozambique, ariko kugeza kuri iyi saha hakaba hamaze kwiyongeramo n'igihugu cya Uganda. Amakuru akomeza avuga yuko mu gace ka Kisenyi mu mujyi wa Kampala hamaze gutabwa muri yombi bamwe mu bayoboke b'idini ya Isilamu bakurikiranyweho iby'iterabwoba, aho amakuru avuga ko basanze bakorana n'uyu mutwe umaze kumenyekana mu bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika. Ubusanzwe ibikorwa by'iterabwoba ni ibintu bihabanye cyane n'imyemerere ya Kisilamu, kuko usanga abagize iriya mitwe ibikorwa byabo biba byiganjemo kwiba, kwica, gusahura no gufata abagore ku ngufu, kandi ibyo ngibyo bikaba bigiye kure nta hantu na hato bihuriye n'amahame ya Kisilamu. Amakuru nk'aya ngaya ndetse n'andi atandukanye kugira ngo akugerereho ku gihe, icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri YouTube channel yacu Bwiza TV, ubundi amakuru akakugereraho ku gihe.